clear tu le ngai thatu te ninga ni chibai le vek ule ni zanama inke result soitur atam angreng khop maya chungte chu kan thlirin kan ngai thla ho anga tin football thuleng te po thlir ngai thla ho na in nei le donang o tu trum chu Indian Super League lam atrain bul tran don ta ila ni zana semifinal first leg in khel bo rok tang taka Mumbai City lo pet la to tu Bengaluru chon ne na an changa an king pui goa chu Sydney fain an ne he in khela hian in khel pumpui thlera goa lam an hlo omzo ka goal shot konga le in pass dik konga te ball possession apo achung nung jok an neya ma se Bengaluru lam awa nei zoka an tang ta thong he in khela hian minute somni panina goa defender Sandesh Jingan chon an lama atilut pala First half goal dang lubel zui lovin second half an tran deuh chautin minute somnga pakhat na Edgar Mendes chon Bengaluru tan goal akhung leya Sydney fain ne na an chang zui ta anne tihian first leg bika Bengaluru lam hian goal laka Sydney fain ma an shroya tun thani rukzan dar sari le chan ve hen second leg khel ani le dona goal lam hian Bengaluru an lo mat chon ve le ang heta hian goal lam hian next round lu an du chuan atlem bera goal ni khung an mamo to dona Bengaluru lam chan athata hle Indian Super League semi-final first leg kinelna zanina nei chunzom ani dona darsari le chan ve Jamshedpur le Mohun Bagan te anin machonang English Premier League lam mi puina kan ngai ven hlo lama lut chhauta ila nizana inkhel ngai ven hlo bera Teibula ma shoi mek to Liverpool in point home an lo chuaka an khingpui an mikhol Everton chu sikhat fain an ne Merseyside derby in khel munom taka hian Liverpool hian game an thunun ne khop maya goal shot in khel chung zo in trom som pasari an neya Everton mikhol team lam hian target a so thi trum khatma in khel chung zong in an nei mi alo an ne ball possession lama po Liverpool an chung nung filor naka 74% an ni la hin Everton hi 26% chau an ni ya in pass dikonga po Liverpool hi trum zaruk pakhat an in pass Everton hi trum zani pali chau an in pass thong Liverpool hian an ngam hle tin ani chu Anfield ta in khel borok tang tak maya hin atira train game borok asang khop maya yellow card po kan murang hle hemi nu loka hian minute som pathum na Everton defender Tarkowski chu red card ma no chuani ngei turangai ania McAllister ato dan chu hlau tak anni mase video assistant referee endik ani noa Tarkowski hi yellow card pek ania awan nei hle te po ati thei omme kema lo thir dan atang chu red card ni ngei tur anni minute som pangana Liverpool in hun tha an nei le ngala Soboslai free kick chui chu a hlau khop maya mase gola alud lo anni minute som ni na beto chon Everton tan hun tha anei velea mase goal zone ani hian achui lova Everton team in an ui hle hemi no hian team pani ten hun tha anin siam chok zaka minute som ni pariat na Liverpool tan Luis Diaz chon hun tha aneya Pickford apal tlang zo talo anne minute som thum pathum na Everton lamin hun tha anneya beto chon goal akhu ngei don ni hin langman ma se ani hian goal ban apet per rova Liverpool an him shrama Everton in an ui hle thong minute somni pathum na Liverpool in hun tha an nei vele ngala Robertson mangin hun tha an nei hi an bo pel thong anne minute somni panga na te po minute somni panga na po Liverpool hian hun tha an nei le ngala Ryan Gravenberch chon yet somni panga train goal shot aneya Pickford an thatakin alo dan sak first half goal alud lava golud lavin team patnite an train zui bok second half minute somnga pakhat minute somnga pathum le minute somnga paruka te Liverpool hian hun tha anin siam veka ma se an hun tha nei ero an bo pel threwa minute somnga pasari nai ro goal kan muta Luis Diaz sa siam sak thatak atangin Liverpool forward Diego Jota chon ma an shroina goal aron khonga Liverpool team fans te an phur leya an fans te phur na po hi an ni hian an ti hlo tling ati thei ome hemi no hian team pani te in Norton zak ma se goal hlo tia kan sei turang kha a zui talutuk lova minute somriat pani na Liverpool hian hun tha an neya Darwin Nunes mangin an hun tha nei an bo pel le
hun top rol deuh thaw minute som ko pasarina Liverpool hian hun tha an nei zui le ngala Darwin Nunes chun angai te ang bokin yet somni panga tangin hun tha an nei ya kan lo hriat lok ang thoin ani hi chun ati turangai kha atileya gola akhung lo le tin ani chu Darwin Nunes hi chu gola hian avan toi ve shrim hemi nuwa hian gol dang alu bel zui talawa Liverpool hian Diego Jota gol khung mang hian sikhat fain ne na an changa point thum hlutak an hlo chuak ti hian table tharbera Liverpool hi khel som thuma point som sari pathum nen fal takin achung bera anom chun zam zela an hnuaiom Arsenal ain khel in zata point som pahni lain an sang fal zui le ta in khel danga Manchester City po an chaka Erling Haaland tello na in khela hian an king puitlak lau team Leicester City chu Sydney fain an ne he in khela hian City hian game an thunun ne khop maya goal shot tum som pariat ne yin Foxes lam hian target a shot tum khatma an nei lova ball possession le in pass dikonga po Liverpool lamin Everton an ngam ang deuh chi khan an in thlau ang reng khop maya Leicester City hian ti thei an nei lo te po ani ber om me in khel bul an han tana Etihad Stadium a in khel bo ruak tang tak maya hian minute ni na leka goal kan mohngala Savin ho siam sak atrain Jack Grealish chuan ma an hruaina goal aron khunga Premier League B ka kumsang ni somni pathum December thla a Crystal Palace laka goal akhung nuwa Grealish an City tana goal akhung le masak ber ania Premier League B ka goal akhung lo rei wang khop mai hemi nuwa hian City lam hian game an thunun chun zom zela minute somni pakwana Frankfurt atanga an senglu fu mai Omar Marmouth chuanin an goal ni na aron khung leya Leicester City hian ti thei an nei lo ani ber mai hemi nuwa first half a hun tha omle nol ma se goal dang alu bel zui talawa first half B ka Jack Grealish an minute som thum pasarina goal akhung lo chu uyom tak ani second half a pohin City hian hun tha an in siam le nol maya minute som rukna Jeremy Doku mangin hun tha an neya hei ba ka hian goal shot hi tum engmazat an nei le bok ma se poimo goal dang alu bel zui talawa City lam hian Jack Grealish le Omar Marmouth sa goal khung mang hian Sydney fain ne na an changa point hum an hlo chuak ti hian table tharbera Manchester City hi khel som thuma point som nga pakhat nen pali na anin suan chawa an hnuaiom Newcastle United ain khel khatin an khel tam thung avan tuai zo tang Leicester City lam ero khel som pakwa point som pasari nen som pakwa na anom zui zela an relegate ngei arinom chho tran ta hle season kalme ka che tha mai EFL Cup no moi choi hlim Newcastle United point an che that an chun zom zela an king pui an mikhwal Brentford chu goal ni goal khatin an ne he in khela hian in khel pum pui thlera po Newcastle United hi an lo om zo ka goal shot tum som ni pakhat te meu mai he in khela hian an nei nge achak phu jok an chak ti taila afu ber ome in khel bul an han trana Alexander Isak a hlo om hal thin hle minute somni panga na goal an khung tange nge ya ma se he an goal khung hi pom sak an ni lo thung chuti rolling goal an pom sak lo nu rei lo te minute somni panga na Jacob Murphy siam sak atrain Alexander Isak chuan Newcastle United tan ma an hruaina goal aron khung ta thawa Isak hian season kalmek aman that achun zom zela season kalmeka ti hian Newcastle United tan innel la sang sang tum som thum pali in laning goal som ni pali a khung tling ta Premier League B ka game som ni paruk a khela goal som ni a khung tlin na ani chi bok club lian ten ani hi sum tam tak se nga lak lu an du po hi thil om lo ani lo te po ati thei hial to om me che tha tak ani second half a hian team pahni te anin Norton zak zaka minute somruk panga na Brentford lamin penalty an hlo chuaka penalty hi an forward poimo Brian Mbeumo chan gola a chan tira goal khat ve ve ani zui bok team pahni te anin hne tok mai rin na alian man hleya ma se minute som sari palina Newcastle United tan Harvey Barnes a siam sak atangin Italian midfielder Trezor Sandro Tonali chuan Newcastle United tan ma an hruaina goal aron khonga hemi nu hian team pahni ten hun tha in siam le ve ve ma se goal dang alu bel talawa Newcastle United nam hian Alexander Isak le Sandro Tonali te goal khung mang hian
goal ni goal khatin hne na an changa point hum an hlo chuak ti hian table tharbera Newcastle United hi khelsom ni pakwa point somnga nen panga na anom zui zela midang a in khel khatin an khel tema an khel tlem na an chakchon palina an chhole theidon bok anni ho ba ka hen Aston Villa team lam point hum an hlo chuaka an king puimol nei tu Brighton chu sithum fa hin an ne he in khela hen first half a goal alut lava second half minute somnga pakhat na United in an do lava an hnol no Aston Villa lama che tha mai Marcus Rashford chon Aston Villa tan ma an throina goal aron khunga minute somsari pariat na Marco Asensio chon an goal ni na khung lehin hun top market minute zana Asensio siam saka train Donil Malen chon goal a khung bel vele boka sithum faya ne na changin Villa lam hian point hum an hlo chuak ti hian table tharbera Aston Villa lam hi khelsom thuma point somli pariat nen pasari na anin suan chawa Brighton lam ero point somli pasari nen pariat na an chuk thlathung anni ho ba ka hian tlak lau team Ipswich Town lam point hum hlutak an hlo chuaka mol nei to Bournemouth chu goal ni goal khatin an ne he in khela hian Ipswich Town team tan hian Broadhead le Liam Delapten goal an khunga Bournemouth team tan Evan Nilsson chon goal khat a khung ve bok ti hian table tharbera Ipswich Town lam he khelsom thuma point somni nen som pariat na anom zui zela an chunga talo tura phak che Wolverhampton chu point ko chawin an phak to lova Bournemouth lam ero point somni pali nen somna an chuk thlathunga European competition an khel phak lo mai rin na alian chho tran ta heng ba ka in Southampton le Crystal Palace te po goal khat ve ve in pe in anin ne to ka Southampton team tan onno chu chon goal khat a khunga Palace tan Franca chon goal khat a khung ve bok ti hian Palace lam he point somli nen som pani na anom chun zam zela Southampton lampo double digit point ron hlo chuak ve ta hin point som nen among bera anom thunga talo tura phak chi Wolverhampton chu point som pakwa la in an phak lova anni hi chu kan mang tha mai arinom chho tran ta hle English Premier League kin le zanina khel chun zom ani don na zanlai pel dar som pani le chan ve Chelsea le Tottenham Hotspur te anin mat chonang ramdang lama lu chho vele taila Spanish Copa del Rey ni zana second leg in khel bo ruak tang taka Barcelona lamin final anin pet ka ya an king pui mol nei tu Atletico Madrid so sikhat fain an ne he in khela hin Barca hian in khelan thunun zoka goal shot tum som panga nein Atletico Madrid hian targeta shot tum khatma an nei lo thonga achak phu jok an chak kan ti theom me he in khela golom chon hi minute somni pasari na a Barcelona tan Ferran Torres a goal khung ania an chak nan he hi atok ta chi bok ti hian aggregate ta Barcelona hian goal nga golin ne na an changa final anin pet kai zuita anne Spanish Copa del Rey final he tun thani somni parukzan hian nei ani dona El Clasico kan mudona Barcelona le Real Madrid ten champion zok ni anin chu ang Copa Italia lama lut vele taila nizana semifinal first leg in khel munom taka AC Milan le Inter Milan te in machona chak zok anom lova Milan derby a hintlap panni te goal khat ve ve in pe in anin ne tok in khel bo rok tang taka hian minute somli pasari na AC Milan tan Temi Abraham chon ma an throina goal a khunga Inter Milan tan minute somruk pasari na hakan chal hanulu chon an sipur asud velea goal dang lo bel lavin team patni te goal khat ve ve in pe hian an trin zuita second leg in lei tun thani somni pathum zan lai pel dar som patni le chan ve hian nei ani le don na Inter Milan le AC Milan te San Siro Stadium anin mat chon le don na heta achang zok zok hi final anin pet ka yang German DFB pokal lama po final in mat chon tur te an hriat ta nizana semi-final game no zok in khela Stuttgart lamin ne na an changa an kingpui RB Leipzig chu goal thum goal khata nein final anin pet kai he in khela Stuttgart team tan Steeler Nick Maibaka Jeremy Lowlington goal an khunga RB Leipzig tan Benjamin Sesko chon goal chun a khung ve bok ti hian be sei lo zok Stuttgart hian final anin pet kai ta ani final in nel hi tun thani somni pali zandar som pahat le chan ve hian nei ani dona third division club Armenia le
Bundesliga club Stuttgart ten champion zok ni anin chu do na DFB pokal lama hin champion thar kan mudon ti achiang zuita inke result lam kal san taila football thuleng lama lut chho vele donong o tun trum chu Marcus Rashford a train bul tran don ta ila United team tana loin lan to Jeff Stem chon tun na ya khan Marcus Rashford chungchang a angai dan aron soya Stem chuan United team hian Marcus Rashford hi anchor thiam lo ni berin ka hria a ani hi tun din huna United team tan khelta se chhor thiam box se United tana mitang kai ber ani thei ngei ka ring United team hian ani hi Chelsea ke chuan ka duwa ma se tuna antri dana ero Rashford hi alomin ka ring lova chu adu hialin ka ring bok ma se Rashford a theina le a thiam te chu pui tak ani ya United team in antilung oi lo hi thil poi tak ani ti hin United legends tem chuan asoi Real Madrid team tana loin lan to Yelaramandi point to thar aron neya tun na ya khan media ten ankom na Yelaramandi chuan Real Madrid team tana inlan kha thil lo mom tak ani ya ka football zin ko nga po ka thil soi reng to tur ani hi lang chuti rol chang khati hun lai khan kum som ni pathum mi kan hi ya Real Madrid team tana khel phak ni hathil lomom tak ni ma se field chung pia lama thil thlengkha a boi thlak thin khop maya mipuin min bor loi loya ka che thatin min faka ka che thatok lavin min tiriam le chiam thin bok kha kha thil hre om tak ani ya kan che che changa min ti thin dang kha thil hre om tak ani pressure sang tak aum pha thin na mitam takin tlap lena an khela pressure sang an soi thin hi kalo tem fu ve towa chu wang chan tun laia player thanem tak an tal boi thin po hi ka hriat thiam pui ani ti hin Yelaramandi chuan asoi German Bundesliga table ma hroi mek tu Bayern Munich tana khel mek Hurricane point thu thar aron neya ESPN lamin ankom na tun na ya Bayern Munich chosan turanga an soi chungchang chu ron chang le tin Hurricane chon tun din huna heti angang thuleng ron om hi makkati khop maya khoi atanga ron chuak nge po ke chuan ka hrelo anne tun din huna karel ru zong ka pek na chu Bayern Munich hi ania khoi hmuna ma chu ka tum lawa helai hmuna hin ka hlim hle anne Bayern Munich tan hen thil ro pui tam tak ti ka tuma chu tum na hi ka hmaba ka ya om ri lo ti hin Hurricane chuan asoi Hurricane hi tun na ya Premier League ka le turanga soi atam khop maya chuti rolin asoi dana tang eroin achu arinom lo Liverpool lam point thu thar an nei vele ta ni zan lama khan antler hnung lam thuam chak an tum na konga Jonathan ta chu singlu an tum ni hin alanga Rudy Gulati lamin atar lan dan chuan Jonathan ta hian season kalmek ato phuna Leverkusen hi chuasan atum ngei ni hin alanga hemi wang hian amadu tu te po an phur to hle ni hin alang bok Liverpool mai ba ka hen tun din huna Jonathan ta hi Barcelona lam point singlo tumin an helmek ni hin tribal football lam chun antar lang ve bok Arsenal lam point thu thar an nei chun zam ve sela ni zan lama khan Italian Serie A lama che tha em mai kum som ni panga upa Evan Endiska chu singlo an tum tho puan ani ya Ivorian defender tu na AS Roma ta na khelmek singlo tur hian sumpo the chonol antum ni hin alang bok Roma tan season kalmeka game somni pathum khel to che tha em mai hi tun din huna Arsenal mai ba ka Real Madrid lam point an mutai hle ni hin alanga transfer kongka loin hong tura ani hian thom anei ring viawin arinom Lionel Messi point UEFA Champions League ka United laka goal moi big atawlu chungchanga tun na ya khan zona at donga hemi chungchanga an zona hi Lionel Messi chuan changin Boro ka zuang chunga ball tawlu hi ka thil ti tamlo tak ania har sapo ka ti thin hle bok chuti rolling khami in khela ka ball tawlu ha chu fu tak ania ahunin azira amun khan azir bok mit khap kar le ka thil thleng ania chu wang chung kha gol kha ka tan chun apoimo ma khatiang khan ka ti gol tam lawa ka football zin ko nga chun kha gol kha ka ngai poimo berle ro pui ka ti zinga chun ka soi reng toin ka ring ti hin Lionel Messi chun United laka goal atawlu chungchang hi asoi Messi chungchang soita ka chun ni zan lama khan a bodyguard Yosin Cheku point thu thar aron neya Cheku hi US Major League Soccer lama field chunga tlan lu phalsak ani tolo tur thu puan anne hemi chungchang hin Yosin Cheku chu aron tong chuaka
US Major League Soccer lama hian thlasawm ni chung ka oma boina tam tak kan tok to anni Europa ka lai khan field chunga mi pui tlan lut lo dan be tur hi an tam lo thin khop maya Major League Soccer lam kapan nuwa ero thlasawm ni chungin mi som paruk vel lai chu dan an ngai towa hei hi thil buai thak tak anni chuti rolin Lionel Messi ro puina tilang tu ni maya ka ngaya tuna lu min phalsak no ero pui ka ti khop mai Lionel Messi himna tur ke chun ka ngai pui mo bera chumi ti theilo tura min shrem hi pui ka ti ni ti nyo sin che ku chuan asoi Frank Ribery point thu thar aron neya tun na ya khan alo khel to thin na Bayern Munich team chuan Florian Wirtz chu senglu tura adu thu asoi Frank Ribery chon tun din huna Bayern Munich hi an tha emma an thatna tizual tur chuan Florian Wirtz hi an mamoyin ka hria Florian Wirtz le Jamal Musiala te hanin kopta se the team hi an ro pui zual ngei don ti ka chianga tlar malam an thato ka tlar lai lampo an thato ke second striker kan ti anga man thei tur Wirtz hi an seng lu thei ni ngat chuan he tlap hi Europa King Park an nom point ka ring lo ti hin Frank Ribery chuan asoi Ruben Amorim point thu thar aron nei fel ta Nottingham Forest an machon zo nuwa mediaten an komna football hi tam takin kalau chui chiang to thin na ka en mai pialama coaching ka lu chil nuwa po ton hriat kalau nga to thin hle khain khel ha ngun taka ka chui chen le ka en wang nuwa chak phu jok kan ni ya football a hian thil thleng tam tak aum thin na chak phu jok ka khel lo chang te po aum thin ani khain khel ha chon draw result mai ni lovin chak result ha kan phu wa chak lo result kha aphu lo jok kan ni Forest khan chak turin ti an nei tam tok lova draw result nei po an phu lo ke ni kha chak phu jok kan ni ya ma se kan chak ta lo ero apoi hle tin Amorim chuan asoi hetiang kara hian Manchester United hian antlar malam thuam chak zual nan liam dilap chu an du thu an soi vele ta ni hin alanga mail sport lamin atar lan danin United hian hoilan le jersey te chu shal antum thon na hi an shal na tang hian liam dilap hi senglu antum thon ani tun din mona United lam hian dilap mana hian pau million somli vel the chu antum ni hin alanga ama do tu English club lian dang te chu makhal antum ni hin alang bok Liverpool forward Mohamed Salah point thu thar anei chun zon sela niza lama khan Saudi Arabia lama how tu te chuan Mohamed Salah chu an ramli ka senglu turin anin rin tok to thu an soinin Telegraph chuan atar langa season kalmek atop huna Mo Salah hi Saudi Pro League ka kan mu mai arinom ta hle chuti rolin niza lama khan English news trend khatte ero chuan Mohamed Salah hi season khat chunga tan Liverpool hian inrem na an nei pui thon ni hin antar lang ve bok give me sport lamin atar lan danin Liverpool lampoin Alexander Isak senglu antum na konga Harvey Elliott le Diego Jota te chu Newcastle United lama kaltir an poiti talo ni hin alanga hei hi Newcastle United lampoin an lo pom do ni hin tarlan ani to bok hei mai ba ka hin Liverpool hi anin phalsau khop maya Diego Jota le Harvey Elliott mai ba ka sumpo pektel an line huam ni hin alanga season tharlama Alexander Isak Liverpool a kan mu anga Jota le Elliott ero Newcastle United lama kan mu mai rinna alian chho tran ta hle hei mai ba ka in Liverpool lam ve khen ni zan lama khan antar hnung lam thuam chak antum na konga Pierre Handcapi chu senglu antum ni hin alanga Leverkusen center back panghet z mai hi Liverpool hian Van Dijk khlak tu turatan an ot ni hin alang bok Van Dijk hi tun din huna Liverpool a achiang lo angreng khop maya contract azia don le don lo po ala chiang theilo ani hemi wanghin athlak tu tur an zong chho na sakhop maya Handcapi hi an du zinga aming arilian ta hle Real Madrid lampoin Arsenal team chu makhalin antarlai lam thuam phui antum na konga Martin Zubimendi chu ni jang khan senglu antum ni hin Dario AS chuan atar langa Arsenal team ina an o mai hi lo makhal dai antum ni hin alang bok Zubimendi hian season kalmek atop huna a khel na succeeded hi acho san nge arinom towa European competition khel phak club azom arinom hemi wanghen tun din huna Real Madrid le Arsenal ten thom an nei deuh reng maya atoi ma zok zok hi chu alapan mai rinna alian ta Rio Ferdinand po
United in Nottingham Forest an nei lo chungchanga alom lo khop maya media ten an kom na Rio Ferdinand chuan United tlar hnung lama Anthony Elanga lo chek tu te manzat kha han thlir ta ula pau million za chuang in an chek ne lo ani han en wang ta ula Patrick Dorgu khan ati lo top tur ati ya chu mai pialama Anthony Elanga kha aphak lo hle chuti lain leni yoro kha atal boy boka manto taktal boy chiam mai kha thilmak tak ani dinglam sira khan masroi kha lo tal boy vele boka khami in kop pathum ti khan ti tur thatak chu an neya an ti tur thatak kha an hlen zo lo vek ani Elanga kha space an petam lutuka player pathumina pakhat an chek ne lo kha thil lo mom lo tak ania United team hi an that lo na lai po soithiam har sa khopin an tal boy to ni tin a soi zui bok England lampoin kumthara FIFA World Cup khel tura Thomas Tuchel an team a champion pui zo lo chuan ama thlak le ngal an tum ni in alanga team tokin atarlan dana England team hian Thomas Tuchel thak thei tu tur te po an lo hual lok le to ni in alanga an hual lok zinga ming rilian bera Jurgen Klopp mai baka Pep Guardiola te ming chu arilian khop maya Jurgen Klopp hi aming arilian zok ni tarlan ani to bok Jurgen Klopp hian Liverpool a chu san khan ram team en goal te po atum thu alo sei zau towa Jurgen Klopp hi England team en goal tura an lak lu le thai mai rin na te po alian chho tran ta hle City lampoin an midfielder poimo Bernardo Silva chu an chan ngei don ni in alang ta Football Insider lamin atarlan dana Bernardo Silva chon season kalmek ato phuna City chu chuasan atum thu asoi chiang ta ni in alanga chuti Rolling City team chu amangaya City machon reng thei tur tlap ero zom atum lo ni in antar lang bok hei mai baka Europe lama chon khel zel ala tum thu asoi ni in alang thunga Saudi Pro League lamtan hun omri lo tinani chu Premier League chuasanin league dang lama Bernardo Silva hi kan mudon a ang chho ta hle South Korean forward Son Heung-min point ni jang khan thuthar aron nei vele tawa Premier League ka Golden Boot alo don pui to Mohamed Salah chu afak hle Son Heung-min chon mitam takin Ronaldinho te Neymar te Eden Hazard te hi player ro pui ti hin an soi thrin na ma se ka ngai dan tlang takin han soi tai la Premier League ka hian hun rei tak kalo khel towa Mohamed Salah thazia po hi chiang takin ka hreto anni Neymar te Ronaldinho te Eden Hazard te han fak viau thin ma ila Mohamed Salah hi athadan a chiang bekin ka hria a chuba ka hetiang chen rei tak a khel the hero pui tak ani ti in a soi zui bok Chelsea lam point thuthar an nei vele ta ni zan lama khan antlar malam thom chak zol nan ni pui transfer kongka loin hong tura Tierno Berry chu senglu antum ni in alanga Villarreal striker kumsom ni pahnia upa senglu tur hian amana po Euro makta doi somli vel chu the chu antum ni hin alang bok Tierno Berry hian kumliam ta August ni somni pa khat khan Basel a train Villarreal team hi azoma Villarreal tan tum somni pa kwa inlan toin goal kwa akhung towa midang goal kong tur siam sak tum thum anei to bok met somni pa kwa ain lana goal lut som pahnia ain rol tinani chu hemi wanghen Chelsea team in an mutai hle maya senglu tuma tran an lak tur thu puan ani suita Arsenal lampoin thuthar an nei chun zom se la nizan lama khan Nico Williams chu senglu an tum tur thu an puang vele ta Arsenal hian club sporting director chak tak mai an nei chawa Andre Barta hian matsopo ani lian chho to hle a matsop lian zinga Nico Williams si aming arilian ta khop maya ni pui transfer kongka lo in hon ma nge hin mimal in rem na po nei pui an tum tur thu a soi zui tarap mai hei mai ba ka Andre Barta hian Nico Williams mai ba ka Dusan Vlahovic le Martin Zubimendi te po senglu an tum tur thu a soi boka Arsenal team hi Andre Barta noya hian anin siam lian tak tak chawin arinom chho tran ta hle chuti rualin thu chau ni lovin ataka an lan tira ro angai thungang Arsenal le Chelsea lampoin ni pui transfer kongka loin hong tura antlar malam thuam chak an tum na konga Kolomo ni chu senglu an tum ve ve ni hin alang vele tatlat maya Kolomo ni senglu tur hian sumpo the chuanwal an tum ni hin alang bok ole hatichin hatun tumata ni le tamai se Ole hatichin hatun tumata ni le tamai se clear tu te ka channel min ngai hlut chak thina inchunga lom thu ka soi tak meu meu ani
like share le subscribe lam han tan min han lak pui le ula thu thar ngai nom tak tenen kanin mu chho le zel don nia